he ture manene nā te kiritea I whakatū. Koe rā te whakatau a tētahi mātanga manene Māori. Hei tāna, no te waitohutanga o te tiriti o Waitangi, ko tahi rau waru te kautau ki muri nei, ka tīmata tonu atu te kāwaratanga ki te whakatū ture manene e kiritea te ai, te whenua nei o Aotearoa. Hei tā tākuta ārama rata, kua tai ki te wā e takahuri ai e te Māori ngā ture manene I whakatūri ai. Me whai wāhi nui te Māori ki te whakahoutanga ake o aua ture. Nei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. Te manenetanga ki Aotearoa. He kaupapa ki hai te Māori e whai wāhi atu. As soon as the Crown felt that it had full power over New Zealand, they started to implement policies to create a white New Zealand. Hei tā tākuta ārama rata ko te tiriti o Waitangi te kaupapa here manene tuatahi o tēnei whenua. Engari he mea hanga ki te whakaiti te rangatiratanga o te Māori ki tōna anō whenua. Although the treaty was about creating this relationship where Māori would have tino rangatiratanga, the Crown used immigration to demographically swamp us, if you like, so that they could have full power over the country. So immigration in New Zealand has been bad for Māori and is bad for migrants of colour today. Heoi hei tā te minita take manene o mua, me whai wāhi te Māori ki ngā kaupapa here hei whakawhanake I te pūnaha o tēnei whenua. The government does not consult with us at all. I can tell you in the 20 years since I ceased being the Immigration Minister, I've been consulted by successive governments and Immigration New Zealand a big fat 0 times. And I'll put it out there that I probably know more about immigration than just about everybody in this country. Tatu noa mai ki namata nei kua aukatia te kuhuna mai o ngā manene I haina nā te mate coronavirus. Hei tā te tokorua nei ka tahi nā, te whakārororirori. I would have strongly resisted closing our borders. I don't see the need that we have to follow Scott Morrison and Donald bloody Trump. I think it's deeply ironic that the Crown and colonising forces never restricted their own travel when they were spreading deadly infectious diseases across the New World. So I think the disease we should be worried about is not corona, but the corona. Ko te pātai miriona tāra I tēnei tau pōti mā tēhea krauna e nei take manene, e whakatika. Te o Kiwa McLean, te karere.